Assalamu alaikum watukufu. Mwenyezi Mungu jalaka nganyono malam liyo ina za famisa hanyu. Rahima na za amani na za madeleni. Borjabanu leori hadi Zimbabwe. Harma hawa iliyo harma umasiwani nezi hawa iliyo hunu harma diaspora namna wanzu wa italifiane namna wanzu wa jipositione harumaze gouvernement en exil ya fanyiwa ni Mwenya Sud Badruddin garjonja mbabi yabo li Zimbabwe ene mrato fikirahe mana wala shababi mkomori hamadasi wala bani hatu donc ngeni mruge bidiu ya bezo afikiru eske kweli Badruddin mwana mwikoni hala dhemu ya jiproklame president ye ngena haki katsina haki yabayo masuala ya bidiri juzise ye upande unu bidiri jina mboshe hitwa bidiri jipoze ma question bidiri mshangirie keja bidiri mshangirie ngarifanyao ngari mdungao kartu mdunga wala ziko na Mustafa Zecheki engwa fanyao engwa rohao kwa rohao tokyo Afrika mayo masuala muhimu ya bidiri swa Komori rijuzise. Mimi personnellement Simono Badruddin Timuzisa Zabari Hindini wakajiproklame president exil mwanama haneleza ukana mwanama bani hangu Badruddin haba ukana manaji proclame president exil parce que wala ma politicien wa échoué parce que classe politique wa échoué pia parce que opposition wa échoué kabati mundu ya shinda yafanya tarongo azali haroria ngwendo rangu 2016 hatabaha wala wanrwakara walinda wajiwari dailie kwa jafanya rongo opposition refronco mais refron large pia kwa jafanya rongo na ngamonao ezajiri Senegal mwana Badruddin gunelizukana Senegali wala matuto mashababi hamadasi wajitamka warenge zedhamana donc uyehamba ukana Zabari ndini bahe yasujo renga zedhamana Zabari bahe yasujo uchende minga monoama upande wo kejabili riji paswezi twa kejabili rivurane hasibabu bari Badruddin hamba ukana haji proclame president endongra bidiri uzise est-ce que ngujo est-ce que ngujo fanya continuité est-ce que ngujo enda jusqu'au bout aniya masuala muhimu bokonge bidiri juzise est-ce que mwana mawoyi Badruddin kamba nguji proclame president en exil est-ce que ngujo enda jusqu'au bout yaude masuala rabidiri uzise ngarifanya ngari mshangiriao parce que banu wakomori banu ngabono bokonge bidiri kama pragmatique banu ide ya gouvernement en exil yoke jafanywa wahunuba yofanywa mala hunjipia gouvernement en exil yotifikirambi mana yo manière ya destabilize ila yezi ya kifujari lobala yo manière tsena yo namna shabahashindwa jina shahonisa communauté internationale ukana ngabo wanutsa wanu watsukubali ngwa contesteo donc mimi ngamfikiria ma gouvernement en exil yotifikirambi hata yotifikirambi sha ngebidiu zenongo zidungane ngebidiu ya continue jusqu'au bout wala tsena ngari parao wala wanyanyasi Mustafa Zecheki na ziko waka gouvernement en exil rangu 2016 rangu 2019 hatabaha wazie manabanu fikira gouvernement en exil yote fikira bisha de kaze gouvernement ngabidike nzima shekari jaheli ngabo gouvernement raru yabo mwana mabu Komori wumsajaja wunda ule msajaja yabo hata wala wanza warisaidie wala wajanza warungie mhono en l'occurrence ya communauté internationale et Union africaine et maeze zidara za saya za jozazi saidie shaka wahundukana ngasina ngabo gouvernement raru en exil yabo ngwajura mbokana sisi kartujua shoranzao yabo ngwajura mbokana unu msajaja donc meti jo tafadhali Mustafa Zecheki parce que na zikwangu ziko si johanza mzie mlaluse zi gouvernement zanyu parce que ekarado angalia échoué parce que rangu 2019 hatabaha kabati zadunga rangu 2019 hatabaha kamjawaswili bahanu donc aboleo ora una moto shababi ya juha
yamba ukana haji proclame president hapo ngebidi unsujua fikira hangu ngebidi rimnike bahati rimshangirie sonsi pia yode namna joladhimu ngebidi rimshangirie sonsi pia sha ampose condition ngebidi upake gouvernement nzima en exil sha ekangizo ndaru yabo wo msajaje kangizo zinji mana ekangizo zinji yabo wa Komori wala rwadeo za kizao no wasne community international ngwa jobra mbokana kartujua ishoranzao donc tujohanza harmo pale unu risire medeba harmo pale ukana Badruddin hanome gouvernement en exil. Je pense que ça fait partie de la démocratie iyo droit yahe shange bidiu ya respecte les conditions za gouvernement en exil ngebidiu ya ke sérieux ngebidiu ya ende hatomu yende jusqu'au bout ya shinde ya tsanganye mashababe wa Komori parce que banu ekarukubaliana banu ngarwanao na Asumani ngarwanao azala Asumani donc heli mrujo tende hajabanu habukana ngena fikira njema nguzimete sur table ngujoshinda yatowe Asumani abo sisi ngarjo muhimidia yabo sisi ngarjo muhimidia ekarambo ukana ngena motivation za ngizo njema ekarambo ukana emanada monge sérieux ngujo ngena ngasina aminifu wahe ngujoshinda yatekeleza se domana zinu pourquoi pas ce jumuhimidia baba ni mana wa Komori wa décourager neze gouvernement ya Mustafa Secheki zikuwa tojemstehiu na monsieur Ziko na bakana wa échouer kwa jawasuli mahala kwa jashinda wa mette en doute kwa jashinda wa mette en mal kwa jashinda wa déstabiliser ya régime ya Kabala donc ekaleo riwono motu shababi ya Badruddin motu bokenge baniha ngene maha ya Sonko motu bokenge maha ya Goïta ngene maha ya Ibrahim Koïta ya Ibrahim Traoré au Burkina Faso hambangu joshinda regeze domana zinu yabo nsuo na ukana ngebidi urjipose ma question yabo ngebidi urimsanganyie sonsi pia rimhimilie rimnike bahati no joshinda ritowe Asumani parce que wa Komori na rambilaneza kweli vanu ngarwana na mru mzima ngarwana na mru kopora Asumani yabo ekarija ritsanganya sonsi pia ngarivura nao kebidia ke jabidia jiproclame afanya naye afanyaro yabo rifanya diversion parce que abori tromper cible ule ukana cible Asumani na msaidie na belu yabo jari kaushiana hawasi na wasi donc abonsu na afdali ya ukanari kensiri tie balbala harme gouvernement en exil ya Fontoni Badruddin ngebidiu rimurimpare rimuzise. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes tekeleze domana? Est-ce que vous êtes aller jusqu'au bout? Est-ce que vous êtes tekeleze mission yahe? Est-ce que vous êtes azali Asumani? Bekale warambe ukana ngwena zenzia za ushinda ya mtowe yabo minsuona namna ya ukansira ukana kajaladhimu parce que rizamba robo wa Komori rangu hale rikau zirongo abantu ukana harumemba na yatu inu ngaranzao ritedeze shababi ujo ngaranzao shababi ya tsuparoru maharmayezi ya tsukaparuka harma wala madinozoru rimtedeze usoni ya wananemba na inu wodu shababi sisi raka umtsaha donc ekaleo hamba ukana ngujoshinda yatetekeleze uruma unu ngujoshinda yafanye namna hata ya ngujoshinda yafanye namna hata yatowe Asumani yabo na rikubali ila gouvernement yahe en exili yabo na rimnike ye bahati yahe bo yonde fikire hago ohara yao kana kajaladhimu haungu menyo iyo shua ya hao yonga mrespecte e fikira hao parce que yo ça fait partie de la démocratie de mrustehi za fikira za hewa wasaya donc nsucha banu nambe ukana wadunga Badruddin wa Badruddin que jabidi yake president exil ya jiproclame uyo droit ya hao minsi na ujua wa conteste shamimi yemba fikira yangu tika ujansanganya fikira ni unge mhono izo mimini fikiriu haruma upande wa hema nyanyasi Badruddin weyamba ukana ngupango gouvernement en exil ngamfikiria ma ekale u Badruddin hamba ukana ngujoshinda ya mto ya zali ekale unge na za strategy za ushinda ya destabilizer regime ila yabo nsuo na namna ya yabo nsuo na afdali rambe ukana yabo kartumnike bahati yahe iyo nde fikira yangu na kautsaha nunge mhono eza saya tena ngampar tafadhali zuki watu Ziko wakawaji proclame president exili
tafadhali urensi uzie ufanye démission urensi ufanye démission mana hu échoué parce que rangu 2019 waji proclamer président kujafanya hata nongo. La preuve honde Komori juzi Rikaulinda ndo fanye action Rikaulinda ndo fanye zitendo kujafanya hata nongo hurudi hukauha hujasa hobabo. Ula mwanamshe ministre wa homa kamadungana mwede mvurana. Donc yaborele waze motivation zaho kana kujashinda watekeleza ze domana zaho. Donc yaboleo metruziko karavi hotu kufuaho uzutozinga ragiri ukananga we president. No karavi urensi uniki wajashaba bibanu yamba ukana ngujoshinda yatekeleza ze domana zinu rimnike yebahati yahe. Mzee wangu Mustafa Said Sheikh hema staini unikao karavi kwezi uvohe démission uzlaluse gouvernement rikane gouvernement en exil nzima ekanga sina gouvernement en exil nzima yawabaha ila mbana hatu ngejokana cohérence yawabaha ila mbana hatu ngejofukana falik parce que hata wala wajeni comme les américains na communauté internationale wenda Komori wasasanya wazali yafanye dialogue wasasanya wazali wamombe ukana ze voti katiza haki ngajo na ukana banabaha ngarjua we shoranzao sheka wando angalia wahundukana ze gouvernement ngizonraru yabo uo msajaja yede mana bukubwa Komori hotu kufuhanyu nari lekeze mbabi ritaratibishe mbabi rihunrenzia za ushinda rizingamanye yezinu na rihunrenzia ya ushinda rizingamanye azali manari rumi ya ustarabu pia rumi ya strategy pia karjashida ramtoa yababaha ekarija ekabadrudin ne ekipi yahe yamba ngujoka upanga ekipo wamba ukana ngwauna nzia ya ushinda watoe asumani yabo sisi garjo wahimilia ngarjo ikaubidi ngamparo wa Komori rohimilie rwadunge zefikirao rwanike bahati emana na baizo hindi parce que il a opposition yakaya borangu 2019 wala machef d'opposition kwa jashinda wafanya yezuruma wahao kwa jashinda wafanya la mission hao wa échoué. Donc yabo wajokaravi warensi zedomana waunge mhono haruma shababi woi wamnike bahati wamsaidie wamdunge dingoni waone ukana wamshangirie rangalie kagarjo shinda ritowe regime inu rangalie ukana garjo shinda ritowe regime en place inu ilo isungo uvuwa wana hatu nuanasha hatu isungo funga waru hatabaha izo lezefikira mimi na kauja nziunge mhono shanja kauja banu na beukana Badrudini ngomenye bwana Badrudini jau ngamono hama ekar da mimi efikira hangu ekar donjia harma upande hamanda uo yabo ngarjao rifanye diversion yabo ngarjao ritrompe cible na banu ekar kubalena sonsi pia e wadi wa hatu yoparwa asumani enemy wa hatu yoparwa azalia sumani odori wanaonae hiyo ndio fikira hangu na kautsano onise haupande wa he gouvernement en exilino upande wasaya ngamjo birili ambabi upande wa he mwanamsho hatu njobe mwanamsho hatu mtukufu ya lolwa ni mwanamshe hamadaye ngamoblige na be mwanamsho hangu parce que dehedi ola mkomona madami ya pole mwanamsho hangu ngamjo mbabi upande wa Aisha zahadani ki mwanatsi mkomori ngamlaumu shetendo yafanya ani ndaile ambao kamulutu ngamlaumu shetode yafanya mananga rujoka na mwanamshe kejabidi warengane kejabidi walale bazima kejabidi wahundane mana hiyo nkaiti kejadungana harmosi la muhatu nanga mlaumu tena he wanaume wakurengana hiyo kejadungana hiyo tsidi haruma harmosi la muhatu hiyo kejabi hiyo ketu existe. Donc mimi ngamlaumu shetendo ashinu walanga mlilaumu walanga msikitihu walanga Mwenyezi Mungu ya mrejezero ekamwa benze ya tsahisoma ya pare thauba ekamwa benze adani harma shetendo ashinu sonsi pia kabati mrutso ulaumu kabati mrutso urema shetendo ashinu mana ngarjoka na harmo islamu watu mwanamme na mwanamme kejabidi warengane de même que mwanamshe
kejabidi warengane maana isho itindwa ihu yuanga ngarjuwa rambilwa ze hadithi za mtu za watume wa iyo itsongeza nsia kamili ijusi wajawi idangusiwa iheziwa hata idangusiwa wa utungu wa Mwenyezi Mungu ya sukubali za ndongo zinu yabonga rambuwa ukana kaumulutu inundongo nziro maana heni mri ya njia nsia hamada hiyo yabo kati haruma za rehema za Mwenyezi Mungu yabo kati haruma za rehema za Mwenyezi Mungu kati haruma za rehema za mtume yabo heni mri silamu ngebidi ya laumu itedo hamada shinu ngebidi ya shilaumu nane kaho numwanya nyangushifanywa ngebidi ya mrongoze ya mabeukana zotsi njema yodiyo Mwenyezi Mungu amrisha ya beukane kaho numwanya nyongonde haruma nziyambi mrongoza kimaste ukana ngufanywa nayi baisho kunaka ushinda umforce ya tifanye zirongozila shaiki islam yatu ngebidi urongozane yode hele kumuratu ya kasi kamra numwanya nyange haruma modumwi kamra numwanya ngufanywa tabia mbi hamada zinu za kikaumulutu yabo mrongoza mrombakana zangozi nsinjema donc tujoparwa kumori ritsanganyihe riwombedua mwana mshatu woi Mwenyezi Mungu ya mrejezero Mwenyezi Mungu ya mswamihi shanja joha nzariketsi rimdeye mana Mwenyezi Mungu ambokana kejabidi rudopula na sheo kejabidi rudode ya wanru baisho mru ya rumanziambi shakibidi rifanye namna rimrongoze mono hata mzazatu mtukufu hakansi hakaulila habaka hunra ziravizahe yabonga rambuwa ukana shila itondo zero swafi shila itondo zero mana shila titola shabidi shifanyishi harumwensi hatu mananga mjoka kikumori ila nsi ya Kiislamu baisho ngarjuwao ukana zetwabia hizo ngazifanyishi hao kumori shakarna ujwa uzankurwaji zetwabia hizo ngazifanyishi hao kumori ngabo wanawashe warenga nao ngabo na wanaume warenga nao hizo ngazifanyisha hizo ngarjuwao sonsi pia shanga bonrongo mimi natsuele wa hata msuju wakanga mjelezo nai haruma wala mafundi wa hatu wala mafundi wa hatu wa komori mafundi wa hatu wa komori asalinge banura ngu 2016 hata ba 2024 ngabo wana wa viole wao ngabo warengo wafungwa bure ngabo wanashe watu warengo wafungwa ngabo wanashe watu warengo mabali wa hafa ngabo masukiwa watu wa ulawa wakandani bina faiswali na mutu no wasaya wa ulawa wakandani wafu njaparo wona mafundi watu wa komori watukufu wajuha wene wambia zali ukanatsi jao njaparo wona wafanya delegation wajuha wambekana zanogozi nsi jao riwono faina mwana wa mahmiraru harengo hafanya itendo idziru hamadashila haulawa nzadzahenge abungu tabio njawone mafundi watu wanu wa komori wajuha wende wambeukana zanogozi nsi jao njawauna wajuha wende wambia asumani ukana asumani ngofanywa nayi asumani kejabidi ubulie isitodo hamada sinu donc uleoje wajuha ezajiri harma Aisha wajuha pia wende wambeukana zanogozi zifanya nayi donc yabo sisi engarcho ekaramba ukanabo halali shazinu haramisha zinu yabo rongwa nayi ilo suala tsikanzani uzisebwa komori mananga mfikiri kama mafundo watu wanu hema stein wani kao shamono hama ngabo namna boko kwa surubelia hakweli ngabo namna boko ngwari tatazizao babi parce que ngwabuli yao azali yafanyawe izwanzao kwa tusubuti wa mrongoza shazinu za Aisha wajuha wende wala njaba ukaneka sabahe dio yabo mimi tsiyankuraje Aisha fanya hizo mono katinadi sabanu tsitende tiziharamisha tsitende tsabakana sijao njaunga muhono tsabakaza nogozinu zibirinai Kiislamu yoke jaladhimu iyo ngamlani ndo hamada zinu shawa ni mafundi watu wanu franchement ngamsikitwali si manangwari mafundi watu wanu ngwari nsujwa na be ngwari zinisao nsujwa na be ngwari hada yao nsujwa na be ngwanzwari be hada ubi parce que kartushida ra wasuvero ebanu leo Fahadi mwana wa 17 hatsorema balishe hiswa njawone mafundi wanu wajuha wenda mtsuje uhazali ya sumani nuha premier time wanoambe ukanaze nogonsi jao ebanu faina hatsofanya wa shitin bashila njawone mafundi wanu wajuha wenda wa sumani wala bakango fanyo nayi ebanu sambi hatsorengwa bala na ula fundi hamadae harengwa hafungwa bala bure ngasina mahasita njane mafundo watu wanu wajuha wajawamba ukana ngofanyo nayi mana
usilamu hara za mrudofunga mrubure zabari hindini leo salamia rengwa yafungwa na tuwe ne mafundi wanu wajua wado wahera isi ya sumani wedo wamba kana gufanywa nayi shaleo wajua haruma za Aisha bahi na mkera dikozi bo mafundi watu hema sterim nikaoni mdo na senongo pia kana sawa kechabidi mwabukane za Aisha zinu njema yabu yotsidena mna usilamu wa amrisha ngebidiu mdo kama transparent mafundi watu hema sterim nikaoni na mjuhe mwendo habari mdo mtuje mwende mwambia sumani ukana ufanya nayi mana Aisha haulwawa hafanyiwa zila kamjaju kujunga na mdemo mwambia sumani ukana ngufanywa nayi mana nguo wandu wa hifa ngabondo warengwa fungwa bure wakati ila ngemjemjo mdo Aisha shakina ukiri leo mjuhe salamu na mshangu salama mtukufu kina ukiri leo mjuhe mdo Aisha mwende funga mitsamihuli mwende mwambia ukana mwana mshatu hafanya nayi na bochuzi fadia ulawa karja mwona ni mwendo mjini hao mahenda na abo juzi faina haulawa karja wana mwajua mwendo mjini hao yabo isinja abo ni mafundi wa Komori na mkera dhikwezi ba ngamridanganyao hakusi wa Komori ngamridanganyao na abo sisi umushiliani hakusi mdungani haku na mkera dhimkubalukana nyinyi de mwabidi mrekebeshe nsi inu nyinyi de mwabidi msomiso wa Komori ndio mwabidi msomiso wa Komori mweleze zembi mharaze zembi amrisha zenjema shaleo ngaronao ama ngamfanyao mapenzeleo mana asalika mtu subuti mwambia kangu fanyo nayi yabo nsi hatu ngarutoka ushinda yendeje kwezi wa Komori namna jerutoka ushinda relekeze emasiwa yatu ekema fundi heni ndongo zifanyiliwa kamtu subuti mwarongoa ba heni ndongo heni mbizi fanyiwa harumezi kamtu subuti mwarongoa yabo wasaya ngo chamba ukana bori politize no yabo karja politize ngaranzawe mafundi watu kasuwa rako wati mafundi watu shazendongo pia wadozi jushili ya kiserio zendongo pia wadozi jushili ya ngaranzawe mafundi watu wajuhe wende mtuje wende hambari wende mbekana no zendongo zinu ngazifanisha unayi wajuhe wende mtuje wende wareme azalu mwangu wende mbekana no sampiho ula fundi hamadasi ngebidi ya pitwa mahakama ya koli ngebidi umfunguwe hizo nizo rilindao harume mafundi watu wanu warifanyiliezo shakara jaka ulinda juzi bahi juzi de raka aningamshanga yo hali singa msikitio mana juzi de suko hadani raka wone mafundi wa juhe ani mrugu wono ama wandu tujwana be wasiuha ntujua tsina ujwana be ukana walibwa wasirongowe mananga wandu wajo zi tafsiri nai sha amjosubutina be ukana wa Komori ngamwambia mrabu ngamjofikiru na be mjosubuti na be ukana wa Komori ngamridanganyao bo mafundi kwezi ngamridanganyao wa Komori mana ngabonrongo mto subuti mahamba ngamrongo mto subuti marongwa na banu nyinyi de mwakaubidi mrekebeshe nsila nyinyi de mwakaubishi bidi mrinike msomo mwema nyinyi mwakaubidi mwadeso wa Komori maoniso mondo mwema mwoniso ukana zanogozinu ngazifanyishi hao zanogozinu kasifanyisha eza saya tena vanu twabihamadi izo ngazifanyisha urangu hali rangu Komori ndungu za mwanamshe na mwanamshe warenga nao na ndungu za mwanamme na mwanamme warenga nao izo ngazifanyisha rangu Komori zabari ndini mwatuparo juha kwezi watukufu shale wodo mwatuka ujuha na boti jo mtafadhali ni kwezi mafundi wangu sijo mtafadhali ni mrambuwe ukana wa Komori ngwa tabihao mrambuwe namna maisha aliyo mazi ya Komori mrambuwe namna situation zero blo Komori paske banu ekare dongalia banu hata nyinyi wanyi ekema fundi pia wasanganyiha ngamina aminifukana wajoshinda wa destabilize zinu ngamina hakikifukana ekema fundi watu wasanganyiha onsi pia wabati jao bahi wajoshinda wafanye mabadilisho haraminsi ya hatu wajoshinda sha ezinsikiti shao ndungo zinji zifanyishi hao tabia zinji zifanyishi hao haruma emasiwa ya hatu emafundi wanu wadaza kwa japarongoa kwa jaza kwa japarongoa ndungo zinji zifanyishi hao haruma zinu salamu alaikum Maswar City ndungo zinji zifanyishi hao haruma zinu wanyanyasi wa ulo wao wanasho hatu wa viole wao wanahatu wa viole wao wanasho watu
wabuhawe za haki zao kwa japaro subuti warongoa ebanu ye roli ya hema ebanu ye roli ya hanyu hindikozi ngarazoro chuwe roli ya hanyu haruma ensiatu mananga rjuwa kana roli ya fundi ngebidi ya somise roli ya fundi ngebidi ya nike education njema harmo wanansi ngebidi ya somiso wana ngamfikiri kama fundi wa kamili kejabidi yaone mwana mtiti ya violewa mwana mtiti ya juruhumlo yafanywa kafa zero ya daze ya susubuti ya rongoa fundi kejabidi yaone fundi hamanda ya zingarwa yafungwa Mohamed Abdallah Sambira isi mzamani ula fundi hamanda ni kamjaparo juha nyonsi pia yabo sisi maraba bienvenue awe uzamba mekubalika uzamba donc yabo sisi wa Komori karsole wangaranzawe mafundi wadorongoa na rongoe mafundi na warongoe mafundi na warongoe wake matransparent wa heni ndongo zijofanyishiha wambia zali ukana ngurumo nai na wambia sumani ukana ezia hengendo nai wamwambia ya rohe watimre baba ne mafundi nyinyi de avenir ya hatu si wa Komori ngamjuwao kanensi ya hatu ilansi ya Kiislamu raguhale ngamjuwao kensi ya hatu ilansi lona wandu wasoma yabo ulihodanyi mafundi ngebidi mrengeze devant mwambia zalia sumani ukana no kuna ujuwa udobulia twabia madazinu kechabili udobulia twabia zana washe na wanawashe warenganao na wanaume warenganao ukikuzidaziwa ngebidiwe mafundi wanu wafanye action isosile za aishabahi ngashaga yao hadisi mananga mrudinda jese tena wanasha hatu waviolewa wana hatu waviolewa wanashe watu waulawa juzi aimani homjini vuvuni hari ulawa hatilo harmasashe njaona fundi mzima ya juha juzi fahadi haulawa hostadi njaona fundi mzima ya juha shaleo kwa jasubuti wa juha paske ngwa juha ukana ezinu ngiyo ma responsable donc yabo wa Komori ngarele wa ukana mafundi watu wanu ngwari yawe yezi mafundi yatu wanu ngwa umhara na azali ya sumani ngwa wahara naye yabo na mkira vikwezi yabo zelongo kejabidi zikehelio yabo tijau mana ekangara nzoro leke zensi ngebidi uzelongo pia ziharaze ngebidi heni rongombi mzirongowe ngamjuhukana eke mafundi watu wanu wakanko nyonzima pia wajoshinda hata wasiso wa Komoro mabareni wajoshinda wabali education wabali na msomo wambiwa Komori wasiho mabareni wambiukana tijau sha mafundi watu wanu mruwa ona ikawa ma delegation wade beti salama wade watahazali harungo za hao yabo yotsi de namna yensi yatu yabidi yende ikaze ndongo zinu zondo continue helio zifanyishia harmansi mafundi wadaza yabonga mjua ukana wakati le kafal jo chapia loto sanganya ndonsi pia mananga mjoka kafale hija loto sanganya ndonsi pia donc ngarparao mafundi watu kwezi mdo subuti mwihamba zembi mdo subuti mwe denonse zenongo zibirao mwe denonse uizi ubirao mwe denonse ufiraji no lesbieni ufanyiwa harme masiwa hatu na mdo subuti mwe zamba baba no zafanyishia jana izafanyishia ajo za Aisha hizo zalizofanyishia rangu hale zabari ni masujuha gebidi uheni ndongo izo hodelea harmo islamu watu rijom parani kwezi mafundo watu watukufu mdo zamba mwezi rongowa mwambeukana zinongo zinu sijao be ekam continue helio yabo nsi yatu ngechokana baraka yabo nsi yatu ngechondelea usoni msubuti tena mwende msuje hamwende beti salamu mwende mwambia azali ukana ngufanywa nai msubuti mwambie za kweli ukana ngurumo nai msubuti mwambe ukana hujuzi ushaje constitution yabo hiyo haramu mrukado shaje constitution ngebidi msubuti mwambie msike mhara naye bae kakamja subuti mwafanya zenongo zinu yabo si wa Komori ngarjomba ukana nganyima complice nizo azali yafanyao na hizo zilizo sisira kwa saharambe ekaleo kamsubuti marongoa bahinga rjomba ukana yabo nyinyi zenongo zifanyishi hao yabo nganyima complice ngamjibwa nizo donc mafundo watu wa Komori na mkira vikwezi mduhara sasa mbi
mwe amrisha zenjema mwe subuti mwe zingare zinu mwe yambe ukana ngefanya unai ezabili ezasatse ngamrinde jembabi ezahe gouvernement en exil yafanyiwa ni Badruddin ngamanzo wa Komori warambuwe ukana vanufikira vanu gouvernement en exili yotsi fikirambi hata mana iyo manieri ya udestabilize regime en place. Heni wakati walo gouvernement en exil ekangiyo za kweli ekangiyo solidifie ekangiyo solide yabwela gouvernement ilo bala ya irenga hezi zanvu yabange joshida idestabilize shaye problemu dabweze gouvernement zilo zinji dabo walo gouvernement raru yabo uo bakomori uo msajaja yo iso ni sisi wakomori remao msajaja karna ujua rikane gouvernement ya ziko karna ujua rikane gouvernement ya Musa Basavecheki rikane gouvernement ya Badruddin karna ujua rikane gouvernement raro yabo hata wala wanzao wajua ridaidi ya community internationali ngwajora mu ukana sisi tima serieux ngwajora mu ukana sisi kartujua ishoranzao yode mana na jutafadhali manama mtukufu ziko zuki wangu mzee wangu ufanye démission si je tafadhali si je emanana ufanye démission hindi parce que hu échoué gebedi ukubali ukana hu échoué ranti 2019 hukayabo hatabaha kabati manufaa wabalia kabati faida za wakomori wahunda azalika jaroha ngevala babo yabonge bedi ukubali ukana ila miso wakaniyo hu échoué juzi wende Komori rikaulinda kabwenda Komori ngodo afanye reaction rikaulinda kabwenda Komori ngodo asisa zalibonsi kujafanya tarongo wende ukauha hujazao wende humananeo la ministri wao mkauha mjazanyu kamjafanya tarongo yabo mweshue yabo na mkiravi mnike matutu mashababi zetomana mwanike bahati waendele usoni wangalie kawa jonra majeni hamada wa wadunge eza samu mzee wangu Musa Basavecheki hukayabo ranzi 2019 hatabaha kabati ndrongo zabadiliha yabo mzee wangu Musa Basavecheki yabo hu échoué ila mission yaho yabo tijohanza baho Musa Basavecheki u demisione alafu sirisanganye sonti pia riuzise Badruddin yengo joshinda ufanye mission yengo joshinda utowe azali mana banu heni muru ujoshinda rujokubaliana ukana gujoshinda yende harma mission inu gujoshinda destabiliser regime inu kesubidi rimone parce que banu nde problème so Komori si yanzo ni ndana gebidiu rimnike bahati sonti pia rikabanu rikawshe meza nguhale ukana garanzao shababi yatende mbwana hatwinu garanzao shababi hama Sonko garanzao shababi hama Ibrahim Traoré yatende mbwana hatwinu wa Komori wa mdunge kabati mru ya juha leo Badruddin haoze hajuha hamba ukana ngutendo donc mimi nsuona problemu jamba ukana yabon suona problemu ekaramba karsum shangiria gebidi urimnike bahati ekale wakubali ukana gujoshinda ya gabili zetomana zinu ekale wakubali ukana gujoshinda ya ritole mafujarianu ekakubali ukana gujoshinda ya destabilize regime inu mananga monao ezijiru Komori gamrambu wao ngamonao wanwasungu hulawa hifa ngamrambu wa monawe masakra tsungu ujiri ngamonao kensi yatu irengo mateka wa Komori nganyashiri ngamonawe zijiru Komori mruka tusubuti ya roha elinu mruka tusubuti ya rongoa ngutsorengwa hafungwa mruka tusubuti ya dai haki yahe ngutsorengwa hafungwa atangabo ulawa hifa tuzi jua yaboga mrambu wao kana ensi yatu giyo harma daraja nziro yabo bwa Komori ngarachoko bakshahilino atansudai yabo ngebidi rundo solution ekale uba ja shababi hambangu tende ekakoli hambange sérieux pourquoi parce jomnike bahati shati zabanro gamzamonro tsenanga ngamzitara jamunro ekaleo imwanyanya siwoi haba ukana ngujoshida kingiye ekemanyanya siwoi Badruddin hambange sérieux ngujoshinda ya tekelezeze domana zinu hatarhunre manufaya
hata izo rakautari zihunre yabo nsuo na problemu sijohanza rimnike bahati yatu sha owato d'accord nae ne gouvernement exilinu ngamwastehi iyo ça fait partie de la démocratie owato d'accord nae yewa parce que heni mru ngena resolution masahe heni mru ngena yenamna yafikiriu karna ujua sonsi pia ritsofikiri namna nzima heni mru ngene manieri yahe ngabafikiri unro ngabafikiri unai shaini mru ngene heni mru ngena haki yahe ya chibanu yambe hizo yafikiriu yambe hizo yaona maslaha donc mimi Amiri Madi izo niona maslaha ngamjukana rikabanu raguhale rikamba ukana ngaranzao shababi ya richende rikabanu raguhale rikamba ukana ngaranzao mru yatende movement atinu rijohanza mru yatende usoni riwane nezi ya igozi shamfuinu donc wekale ubaja shababi hamba ngujo tende ngujo kingia ngujo shinda keserie yabo mitsi johanza rimnike zedomana rijohanza rimnike bahati ba on sait jamais yode namna mimi nifikiriu haruma pale unu ngamfikiria ma kejabili rikensi rivurane kejabili rikensi rifanye diversion rambe ukana banu jawu ikaubili rimpare sonsi pia wake mashababi wompare wamuzisa ze motivation zahe wamuzise baishwa mimi timuzisa hanambia timuzisa ka mwanama Badruddin Zabari waka unome gouvernement ila hamba ukana ila message na kahere wa Komori ila message na kahere opposition wale ukana wa eshue na yabo izoko eli que subidira benrabo et opposition wa eshue et opposition wa eshue parce que reopposition re makandida wa eshue kibidira mbilaneze kweli wa Komori ha Dr Salim wa na wanyanya na Kiki na Burhani na Abduswaifu wa eshue parce que wanikazali marche azali ngutsobira henda minga mono hama ngabo haki rimnike bahati rimhimili esonsi pia rirensi jimane rirensi vurane riti reane clash bayo kesina faida rangalie ze faida za wa Komoro sonsi pia izo ndizo zabidi rudunge ze faida za wa Komoro sonsi pia ekaleo kaba jamna ichana hamba ukana gujo shinda ya wanene ze fioli zijiru Komori gujo shinda ya wane no wizi ujiru Komori gujo shinda ya wali ya towere shimuinu gujo shinda ya mtowe azali ya bunga mono hama kejabidi rizingare giri ngebidi rusanganye sonsi pia rifikiri bazima riwone namna richoka ushinda rendese banatu inusoni managa mchuwa ukana ebana inu radisara nguhale radisara ngu 2016 hataba ha no kabatsi namna rawaswili yabonge bidiru shaze strategy bidiru strategy ya ushinda rifanye bala alaka ikawa Komori warambu ukana ngasibazima ikawa Komori warambu ukana opposition ngo bazima warambu ukana wandu watsanganyiho ngo fikira nzima la alaka ngarjo shinda risiswa Komori babareni wa Komori nyotsi pia ngamchuwao kamtsiwa jeni ngamchuwao kana strategy rujoshinda rikombowe masiwa yatu do sihoma bareni yode strategy ya bakishabana baha do shinda soma bareni abale alatsalino enga ruko fanyaja tarsoma wa Komoro bareni mananga mjokana ezakifujari yoke tola ustarabu pia urumilo akajakiri rede harma voti kajakiri yababa ngibiliwa rumilo ujinga wamvu managa mjokana azali harengeti yatu hamvu azali harengeti yatu haigozisha mvu yabage bidi atola za mvu na yabose fu zinu ndo wa Komori yotsi pia ekawa Komori pia watsanganyi hojimli fu hao zunde zila mvura kabuzitsaha ngamjokana ile jeshi kajatimi zikatmili no wa Komori ngwa wenchi yaboko wa Komori wasuko paranonsi pia yabunga joshinda wa destabilize azali kwa joshinda watu regime yodemana boko hokanale urjari furane rejeri mane rifurane hula ridezane riklashiane iyo kaitsina tafaida wa Komori sijomparani hemaste yanyu ni mnikaoni narsanganyihe heze faida za wa Komoro sonsi pia narsanganyihe heze faida za hem Komori yakarsanganyihe heze faida za hem Komori yode namna rjuko shida rilekezensi
shaka ujo ule kezensi hauteza na shihere karna ujo ule teza shihere hauklashiana yesi de namna joko shida ile kezensi ya na runde strategy ya ushida rasanganye bazima ritowe za kifujarinu mana wa Komori wa sawa lemewa ngamjua ukane mkomori nguterorizewa mkomori ngutabishiwa mkomori halembeziwa ngutabiho yabo karna ujua ukatselinu hatari mbulie hata 2030 ya renge ya nike mwana tena yabo leo wajama na watu wachasha babi bangu haba ukana gutende mwana yinu hajipa oze parce que mimi ngam encourager parce que on courage franchement mimi ngam applaudisse hata njodo tunta na be ukana banu wafanyando shami ngam encourager parce que ha oze hajitendo usoni yabanga mono hama ikaubidi rimsiritsanganyihe rimuzi sekakolinge sérieux ekakoli tsenanga mposition za condition ekakoli imwanyanya siwoi ngujoshinda yaritole yazali ekakoli geneze taratibu saushinda yatowe gouvernement kifucharinu yabanga mono hama kejabili rihebanu rireme badru makoro rambe ukana hafanya na ijauno ikaubili rimu encourage da mimi fikira yangu ikaubili rimu encourage senaritsa he wanzankili wakodi ngoni mwahe wa encourage bekarundu wa starabu walonankili wahimilia Badrudini ngamona mazalunga zo bouger iyo de fikira yangu mimi par contre mimi ngamremo ze gouvernement zinji ngamridinda jese tena ya fikira ya gouvernement en exil yoti fikirambi mana iyo manieri démocratique ya déstabiliser régime ilo en place ile zimwa kifujari lo banu sha ekawa communauté internationale en l'occurrence les américains wendo angalia wahundukana ze gouvernement gizo zinji gizo ndaru yabo uo msajaja yabo ngari parao ziko yafanye démission yazie ba Komori walemewa haisa ukubali ukana eshue lalabanu usiuhe ngari parao mze watu Mustafa Sechek hema senunikao ulaluse gouvernement yaho manahu eshue pourquoi parce que dans 2019 hatabaha kabati manufaya kabati karjahunra faida harma yeze gouvernement en exil yaho yabige bidi uzie leo waja shababi mkomori haoze haba ukanangu tendo usoni gebidi mtsanganyinyo nsipia parce que nyondu mwenzankili nyondu mwasoma mumhimilie ngarele wao kana hojaji proclame gouvernement exil president exil iyo kajasola lasi uhafanya yabo havrafikira dena wanru wenzankili amadaye wambukana tende bangarjo humilia donc yabonga monama bwa Komori kejabidi rijeri vurane harmo pande huo kejabidi rijeri fanye polemiki harumo hadisi inu tijohanza ri mwankuraje da mimi mefikiria hangu mimi tijohanza ri mwankuraje wala wandu waremao yefikira ya Badrudini no wanyanya yo shwa ya hao ngam respecte shwa ya hao mana yo demokrasi shanga munuhama ekaredo fikiri ekaredo da mwendo haruma se faida za Komoro sonsipia yabe kabidiri mwankuraje ngamparo wa Komori rimankuraje yende jusqu'au bout harma mission inu ya ritole ekangu shida ritole ya Sumani ekaleo hambangu shida ritole ya Sumani na rimankuraje ba Komori walemewa Wakomori walemewa na banu rikaushe meza raguhale ukana garanzao shababi ya ritende harma bwana atwinu manawla rumaduha ze ukawaritendea wakane opposition wa eshue ngamonao ukana rikana mamatu rikana razida rikana mzimba rikana baruani rikana subame bwana wa eshue onsi pia ngebidi wa accepte kawa eshue wa eshue abule wao ngebidiu wala mazuki watu waze watu wakanaze tomana zinu wakubali ukana washindwa banywe de heli mrujo ukana komba hashindwa ça fait partie de la vie c'est des échecs wono wakubali ukana washindwa wanike watoto watendo usoni watoto waluna hamu nezi waluna ambition njema warudi wahimili udingoni
minja twamba waro harme politiki nja zaba nja jusubutin zambe shati johanza wareje ingoni mbabi wanike moto shababi ya tede usukani wamnike neze fikira wasanganyonsi pia wadumuganyisa harma ze fikira baheni heli ikaudo sanganya ze fikira zao zonsi pia yabo ngarjo shinda riende yuhoranzo rende iyo nde fikira hangu na kaujeni tekeleze banu haruma inu gouvernement exil yafanyi wane mwanyanyasi Badruddin. Mimi en tant que citoyen comorien ngamu m'encourage ikale uhamba ngujo shinda ya rtole ya sumani ikale uhamba ngujo shinda ede jusqu'au bout ikale ngujo shinda ya destabilize regime inu yabunga mwondingoni mwa mimi yabunga miharuma za fikira zahe mana sisi wakomosi wasaya ngasaruma za fikira zaho wakomori sonsi pia ngasaruma ze faida lezahe mwanansi mkomori leo ngarsahau riwane maisha maziru ya lokomori yabeka ngarwane maisha maziru ya lokomori ngabiduri kana fikira njema rikane fikira mshinzi rangalie eshababi ujoshinda ritede rangalie shababi ujoka courage ujoka na ambition ujoka na hamu ya hensi ya rtole ya ujoshida rtole le fujari la sumani lino ngarjuwa ukana harmensi yatu ngasina wazi watu wasoma ngasina madhamana wasoma yabo wao wajojua watsanganyihe fungwa Badruddin watsanganye fikira ndaona manamdu kaji ukombo ansi ndaya eche watsanganye fikira zima wangalie kwa wajoshida watowa sumani shake jabidi rijele ora beukana ngarivura nao bahari Badruddin hauipoze polemiki bahari Badruddin haba ya gouvernement exili no mimi au contraire mimi ngamu m'encourage eke fikira yahe ekaze mbana zahe nge transparent eka yeye ngena ukweli ngena aminifu pourquoi pas ce jomnike bahati yahe kebidi wa komori rizie parce que banu ngasina problème harma e generation hatu inu e problème rulo niyo haini mru ngutsotsa ya tendo soni haini mru ngutsotsa hake shefu na yabo hiyo yonge jumenya parce que ngarshodo jimana hawasi gebidi urdon irinike thoman arnirinke aminifu nike moto shababi mzima leo wai hatende narambe pourquoi pas narambe bismillah rimtedeze rimnike bahati yende ya bahatishe rimimilie bani heli ngarjo to waezi ya kifujarinu ngamonawe zichiriu harme masiwa yatu ngamonawe nyasi watsungulo wa hifa ngamonawe wanasho watu wasungu violewa ngamonawe maraisi warenga wafungwa ngamonawe wanduwenji warenga wafungwa bure kwa jafanya tarongo ya mkomori hasasanyiwa ya mkomori hapo haza ya kizahe mkomori katsubuti ya rongoa en generali ensi yatu irengo mateka ni wanruwane yabo yo keja stahi kensi yatu keja honda daraja keja rengo mateka donc lewe karundu mlona fikira njema ngebidi urimhimilie meka kweli gujoshida ya wane ne mafujari yanu yode mimi na kajabanu kwezi wa komori ni wonise fikira hangu haruma inu gouvernement exili yafanyo ni Badruddin ukana eka kweli ngujoshida rtole ya zali ya bwana rambizi la gouvernement mbili za Ziko na Mustafa wasunzihe ikaubidi yabona narpare mzee watu Ziko na mzee watu Mustafa waliona ze gouvernement exil wafanyeze demission zao washangirie president mzima bayo wakati hiyo kaka sina gouvernement exil nzima yabunge Johnny Saukana ngasina coherence Johnny Saukana ngasina kweli ngarjunge baratu ngio na faliki njema sheika leo Richard Hundu kana ngasina gouvernement raruba komori yaba uwo msajaja wodo riutsaha unge bidiri zio msajaja telega msambonro gouvernement ndaru uwo msajaja yaba ngio hama wanru wapihaunde u yaba karsina hata direction ngebidi wake gouvernement nzima yakaga sina gouvernement nzima ngamumlabioni ngarjonda hata wajini warisaidie yakaga sina gouvernement nzima anexili ngamumlabioni hata communauté internationale ngwajori imidia hata ngarjoni kwa tasi yeshibwa komori Mano wakati hiyo ngarjoni ya ukana ngabo kweli ngajoni saukana ngasina faliki njema yule maana nakajabanu leo nitoe fikira hangu ni tarajamu izo ni fikira hangu haupale wa he gouvernement exilini ukana
kale o moto mwanyasi Badruddin habange na kweli habangu joshinda ya towe azali pourquoi pas ce chomnike bahati kale o habangu joshinda de jusqu'au bout na sanganya soti pia rimhumilie rimdunge dingoni rimshangirie nanga mwele wa ukana izinu kajalala siuha yabange na wanyanya ngena masuki wae wasoma wa naenda banga ruchohimilia yabwe na chulilie riwone na rensi le fijo rensi wone enamna zendogo zendao izasanga mjoka zabanu ngamtsobira mbabe upande wahe mwana mshohatu Aisha yalolo ni mwana mshamanda rombe Mwenyezi Mungu rombe duo Mwenyezi Mungu ya mrejezero rombe Mwenyezi Mungu ya tsaiswamaha ya tsaiswamaha ya rutadi sharti kensi rimdeya ritkensi rabukana FC Konkombro haujao yabonga destabilizeo na bwarmo sila mohatu uharazar sudopula na sheo harmo sila mohatu uharazar sudolezana ngarchuwao kana ndogo za mwana mme horengana yuto beza kichafu yosilamu watu kuja yu uharaza ngarchuwao kana usilamu watu uharaza mwanamshe na mwanamshe wadorengana sana mimi ngamlaani sio amada shinu ngamlaani kabisa antake mwanansi mkikomori islamu ngamlaani ndo amada zinu kajekechabi zinu kajadunga na hata harumaila martaba ya Kiislamu shana rombedu wa bokomori ule ukanari kensirimdeye ule ukanari kensirim rambe jao haujao rombeduwa Mwenyezi Mungu ya mrejeze roho ya mswami ikamgwa benze bana kabati dhambi mtu asoswami hilwa ikamru hajana thauba funga Mwenyezi Mungu iza sana emafundi watu wanu kwezi ngwarambia unrabu mafundi walokomori ngwarambia unrabu ngwaridanganyao maana karjaporona az wakati azali wakati wanyanya siwaulawa wakati faina violewa karjaporone mafundi wajuha wenda beti salam wabati jao karjaporone mafundi wajuha wenda mtuje wenda bati jao azalingo fanya nayi shaleo wajue zaisha bai abonga rambuwa ukano ngabondo bokongo wajuhao ngaborongo kwa dazao nunga mjoka na fundo wa Kiislamu kejabidi ya do daza fundo wa Kiislamu gebidi uzanongo pia heni rongombi ya ziharazize rezembi baishwa zifanywa ni raisi na tijudo bi gebidi ya harazi yabo mafundo watu wanu ngwaridanganyao kartushinda rawarupembea hata tokwa bokomori sina ukamleha ku yabo Mwenyezi Mungu jala Mwenyezi Mungu ujailia masiwa yatu yakane amane kamugwa benze Mwenyezi Mungu ajalie yartole azali ikati yale yabo ikamugwa benze rensi mavurana rensi ze polemiki leo wafanya gouvernement au jau ikakweli mwenyasi wo yabangu joshinda tu azali na rimhimilie ripareze gouvernement za saya rambe walale wasiwe ba wa eshue yode de fikira hangu wale watu fikira na Badruddin ngamste fikira hao senanga mwastehi maana hiyo demokrasi sinabuja niketi banu wabene wade na bengo fanya unai shayo mimi fikira hangu na rimshangirie rimencourage hiyo ndio fikira hangu mimi yabo wa Komori sina ukamleha ku assalamu alaikum vive la paix vive les Comores Mwenyezi Mungu jalie masiwa yatu yakani hawa amani kamwa benze Mwenyezi Mungu jalia azalia rohe ti hali yabo kamwa benze assalamu alaikum